Dobar dan. Danas ću vam pokazati kako da podmažete vašu kocku sa Maru lubrikatom za kocki. Podmazivanje se sastoji iz dve faze. Prva faza je da rastavite kocku i obrišete sva postojeća ulja ili lubrikante koje ste pre toga koristili. Zatim stavite vašu kocku u položaj kao da vežbate corner cut, gornja strana pod uglom od 45 stepeni, i lagano povucite desnu stranu, ali kažiprstom leve ruke zaglavite tako da napravite rupu i tako držite. Zatim otvorite vašu bočicu i u kocku stavite samo 2 kapi. Nikako više od 2 kapi jer će kocka postati previše lepljiva i neće se brzo okretati. Zatim razradite svoju kocku, složite 4-5 puta i kocka će postati mnogo brža i bolja. Ako hoćete da podmažete kocku koja ima više od 3 sloja, kao što je 4x4 ili 5x5, postupak je potpuno isti, s tim što morate i svaki sledeći red, kao što ste kod 3x3 kocke podmazivali ovde, kod 4x4 podmazujete i ovde. Sipate samo 1 kap. Postoji zlatno pravilo za podmazivanje sa Maru lubrikantom. Za 3x3 kocke možete staviti do 2 kapi. Za 4x4 i 5x5 kocku možete staviti do 4 kapi, a za 6x6 i 7x7 možete staviti do 5 kapi u kocku. Maru lubrikant možete naći na speedcube.rs i to je to od mene za danas. Doviđenja.